Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kalong shisha ke jing aiman siye mi ki film khasi hapok ke jela Meghalaya, namar bagi khasi ki basa ha Bangladesh. Kilawan poy hanong ba Shillong, kilawan man ai khublei ya borok kisamla ken thai bat chenrang ki badang yang lan ban le ya ke audition bat ya kinong bishar. Nak benta ke film khasi ke ai kerteng Dhaka Escape kabla long men hakan riu terik unai tung arjar khat kendai ha khasi National Darbar Hall mau khar Shillong. Kani ke jingwat i riu dan sam kalong ban yo exam la ken thai bat chenrang ban long ki ting shop ki puran bahakmat nak benta ban long ki ting shop ki puran ha ki benta pa per ban penitenat ya ka film Dhaka Escape ka ban hab le ringdur sha nongba Kolkata bat sha Dhaka ka bade ka nongba jongkari Bangladesh. Yakni ka film Dhaka Escape la penmi da ka chwas imle film production but la direct do ba ban lemba kat bayau tung shop bahman la dep jet yo yarab biam ubadai tung shop ubala ak ka film pengom ya ka kunhun jongki khasi na Bangladesh la yalam da ba Andrew Sholomar ubadai khon badengkong jong pa em Wycliffe's em us em ka hima nongston ubala letsa ha Bangladesh house nam ka kandai spa so phnyo hadien ba kwa bi hima khasi kinisno bat kari India hak tu kapor Uba Solomar, Udairu Finance Secretary jongka Bangladesh Indigenous People Forum, bat President jongka Khasi Welfare Association ha Bangladesh. Kinong bisarang ni ka audition, kilong kasamla One Reaping Group, kapuran jongki film Khasi, uba ban lemba, director, bat uba One Bet Changpliang, ubadayu noi kai shat, ubala pau khmat bha hanong ba Shillong. Dalam apa istri pak belum ya aman. Kulai berok pasti demam. Kulai berok ni badang merah. Kulai. Ni rani battery power shop. Macam dia opera aku charger dia charge. Tapi dia maksudnya? Mana phone ni main dengan yo, tengah phone ni piru ngam yo tu pa. Dia ni kita mau ingat apa ni pun. Dengan phone ni ngam tu beli sama dengan aku dengan. Top. Aku top lah begini dengan tu beli. Dengan itu apa ini main? Akhirnya skim tas skim kan drip trik beramanya. Ngila yo pelong ya ka audition nam ta kani ka Dhaka Escape. But ka petak ngi de kemen ba kila pun ki belapoi sekali ka audition duduk kira ba kisamla ki khna nakaleng kari khasi jantia. But kila dodro ki khasi gua na Bangladesh ki belawan khnang mani kedu hai ngi kani ka sngi. Te kila dan kombashi spa tam ki belawan audition. Te ngila kani ka benaj kemen hingi sikadai bagi lai kersan bagi boni kena semlah ki ba bagi rangba hi ki bekwa ban sim mentalang bat ngi ti nang ni lingba jo kani ka khana ka ba ngi lai perkhat sani bha ba kumnu kadi ka jingja ka shisha ka blaja shisha ti ngi la ya ka kerteng du ni ay ka Dhaka Escape kat pum ka jing ja Tingi kermen makani ka film kanyan kalong bawi na ki film ka ba ningkong ka bangin late ban shoot sa kari ka ba markap ka jingi sa Bangladesh bat kumju ru ngin late ban ring ka sa po Calcutta bat ha Assam ki nalor ki khasi dan em ki bomdai khasi ko wan nalor ki jaben riu khasi jantia ki jongi ki ladan ru ki garu ki blapoi ki we di ki jaben riu ru ki Assamese ki Nepali ti kini ro kilai kidon ke benta ka joki kat kom bejing demand ka jong script ti ki actress seperti actress penjit mentane adit dalam sharpnya bagi pelong audition benne ti kini ngin sa shortlist biang hakini kiski banwan ngin pe biang kat kom ka reference ka jogi ke i bagi ki rui ba khamlong charai i ban ya hab karul ka jogi Kaya kecil ti video pi nam ta kane ka Dhaka Escape nam ta cepat ba kajing bil ti ka jogi no shna kalong ba
ipajba in kershan ini pada ki film kasih ki badangwan lembaga audition ko bingiyo meneng iba shibon kilai kershan ini pada kumtar ke nang yai kershan hakini kisngi ki badangwan ini kage jingya dan tiga jungi ko kita usna film hari kasih pada ki film hi ki badang sangmi hakini ki hall ki jungi